Tamo pong ngeni, kilagyo ning igpam, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, mantabi kay kayungan. At keko antimurin. Pakamalang kong kapatad, ngening aldoy iti, pagmasusyan tamo po ing kapiestana, ning pangabinyag na ning kakatamong Ginoo. Iya mismo
tinggap na po ing kakatamong pangatao, pero natinggap ing kakatamong kasalanan. Bibiyabiyayang kaya betamo, pero king kayang pangabinyag, tinggap na ngening kasalanan tamo, antimo waring sariling kaya, tinggap na at dela na king krus, ban kanita at busana katamo, karing kaya katamong kasalanan. O yan ang lugod na ni nga pong Ginoo. Tamo po bayaran ng kaya katamong kasalanan. Ing Diyos si Jesus, yamo po yung makapamayan, karing kaya katamong kasalanan. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, si siyanta pa mo po yung kaya katamong kasalanan. Ing kaya katamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Magkumpisal ko, king Diyos, amayo payong tuto, at kaya kayo kapatad, uling Kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapu ko kang munwa na Mariang Kapilan Man Birhen, karing sablang anghel lampong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos, aginutam. Ing Diyos, amayo payong tuto, pakaluluwa na katamo, at king pampatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alanangga. Amen.
datang niya. Binyaga na kayo, King. Espiritu Santo, ampo King Api. Manatiliya kay kayo. At kaya ka, antimo. Pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Ing kapanayan daring tao, migmulang meragul at pigmulalande iwan. Inisip da king iya na siguro ing Kristo. Inya nga ng wan karelangan. Ako bibinyagan da kayo king danum. Dapot ing metong amay git kesa kanako datang iya. E kuman karapat dapat agyang kalag mo karing tali ng sandalyas. Binyaga na kayo king Espiritu Santo anpon king Api. May binyaglangan ding taong at syukarin, pati na i Jesus. Kabang manalangin ni Jesus, may buklat iya ing banwa, at ing Espiritu Santo aanting patipati, kinuldas siya at digpaya keya. Nga nang sinabi ning metong nga siwalang iba't banwa, ika ing anak kong pakamalan, mipaligayan kong tutuke ka. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapuryan kaya ka, o Kristo. Pasibayo po mayap abak po kay kayungan. Good morning. Pagigrit tala po rin kasiping tamong mayap abak. Ot de nga liwa matundula bata. Kumusta na kayo po? Salamat po at mayap tamo. Palakpakan tayo po, inga pong Ginoo. God is good all the time. God is good all the time. Lumane po yan. Atina pong bayo. So sinabi kong God is good, ing pakibat yung kanako sobra-sobra. As itong sinabi kong sobra-sobra, ing pakibat yung kanako, God is good. Okay ya po? God is good. Sobra-sobra. Tutupin pong mayapya inga pong Ginoo. Kaluguran kong kapatad, anya pong atyo kami po king chancery, makatuknang kami po king kaya katamong arsobispo. Uli pong kayari mi pong megaral kilub na ning seminaryo, kagraduate mi po king theology. Atin kami pong pilang bulan ban kanita toknang king arsobispado karin king San Fernando, king toknanga na ning kakatamong obispo, yapong dong. Pilang kami pong bulan at syo kaya at tinok ng king keyang bale karin king San Fernando. Metong po karing ekwa kalingwan karanasan kaya inyang makatuknang kami po karin. Panay na pong pakatimid ke kami, ing ulagana ning ke kaming pangabinyag. Palagi na pong papaganaka ke kami, nung nanuya ing ulagana ning binyag mi, anting Kristiyano. Nga na ke kami palagi nang sasabihan, potang panamdaman nyo, amilalako na ko ulaga. Potang panamdaman nyo karing puso yu, ing eda na kayo paulagan. Balikan nyo ing ke kayong binyag, anong nuka rin, ing Ginoo, dinina na kong maragul, apami paulaga. Palagi na pong sasabihan kay kamita, at mekad karing aliwang tao po tang manaralya po, nung apapanalbeyo po rin kayang misa. Palagi na pong pakatimid din kay katamong arsobispo, ing ulaga na ning kay katamong pangabinyag.
palagi nang sasabyan, king keka tamong pangabinyag nga na, mirinan tamong pamipaulaga, king apong Ginoo. O bakit po sabi ke po ini ke kayo? Kaniti pong aldo, king may pasyaga ebanghelyo dimdam taya, nung makanano i Jesus, pepabinyagya kang Sanuan Bautista. May binyagan niya kanu i Jesus, may kiliniaya kanu, karetang bibinyagan ng Juan Bautista, karin king ilog ning Jordan. Ing ebanghelyo nga na, katataulian nga na, kabaka nung manalangin ni Jesus, ing siwala iba't banwa, sinabi na, ika ing anak kong pakamalan, mi paligayan kong tutu keka. Nano po ing malyari tamong pigunaman kaniting mi pasyag ay ebanghelyo keka tamo. Mumunang dili, nung lalawen tamo pumekad, kukutang tamo ka ring sarili tamo, o bakit kailangan na pang pabinyag ning ginutamong Hesukristo? Bakit kailangan na pang makilinya, karetang papabinyag kang Juan Bautista? Anong nukarining sangkan, papabinyag la, uling ban kanita milinis laking kasalanan da. Dapat ing ginutamong Hesukristo, on the other hand, man po makasalanan. Ala nemang kasalanan o bakit kailangan na pang pabinyag? Mumunang diling tandaan ng tamo o bakit may binyagya ing ginutamong Hesukristo? Apin ing kayang pangabinyag, pamanalagaya king misyuna. Ulitan kaya po. Ing pangabinyag ng Jesus, metong yang pamanalaga king kayang misyon. Metong po ka rin kaya katamong karanasan palaging panamdaman at daranasan king biye. Pota ka nung atin kang papagawa o babye katungkulan king metong ataw. Palagi tamong gagawan yapin ing tatalagatala, alipo. Nang minsan manubod tamo, tutubod tala ring aliwang tao, kapamilatan tamo. Halimbawa kano, mi talagayang OIC ing metong tao at ya ing mamuntukan karening grupong areni. O kaya naman, yapong noli mi talagayang anting administrador na ning kekatamong shrine, ban kanita yaing manimuna kekatamo keniking kekatamong shrine. Mita talaga tamong metong ataw, mitutubod tamong metong ataw, ban kanita ating manimuna kekatamo. Ingkutang, potang mita talaga tamo kano, nano ing sukat tamong daraptan. Ewari atin tamong responsibilidad a dapat gawan. Jesus, mi talagaya po, mi panibalan niya king responsibilidad ay panaral ne karing sablang tao ing mayap abalita ning kaligtasan, ing panikwana ng ilaganap ing kayapan at kabanalan, ing manalakaran para king katutuan at makatuliran. Oy takano ing meging misyuna ning ginutamong Hesukristo. Mi talagaya, tinubod nening Diyos ipa kekatamo, ban kanita, ipanaral ne ing mayap abalita, karing sablang tao, ban kanita manalakaran king katutuan, ipalto ing kabanalan karing balang metong at metong kekatamo. Kaluguran kong kapatad, mekad, ikatamo rin, o yan ing kekatamong sukat dapat talakaran. Ikatamungan po, mekad, may nga binyag tana po. Nino pa po yung may binyag kayo, ni tasyo po rin gamat yo. May binyag na ko po. Pakilawe yo po rin kasiping yo, pakikutang yo na mo nung may binyag na la. Nung ali, binyagan tala po kaya rin na nitang misa. Kaluguran kong kapatad, kapamila tanan ng binyag tamo, meging anak na katamo ni nga pong Ginoo. Meging Kristiyano tamo, kapamila tanan ning pangabinyag tamo. Inyasat nano ing sukat tamong gawan anting bininyagan na Kristiyano. Ing kailangan tamo yapin ing biyayan taya at isundo tamo ing inumpisa ng Jesus kay katamo kanitang minuna. King kapamila taning pangabinyag tamo
atin tamong sukat gawan, atin tamong responsibilidad, anting anak na ning Dios. Kapamilata na ning amano, na ning ginutamong Jesucristo, oy ni ing sukat tamong biyayan at tanggapan king biyetamo anting tao. Dapot neng minsan, makalungkot po, lalawen tamo neng minsan, akakit tamo, araranasan tamo, karing aliwang tao, Kristiyano mo king lagyo, pero ela talagang Kristiyano. Kristiyano tamo mo, pangaras king lagyo, pero ela talaga Kristiyano. Ingkutang, ikatamo kaya, Kristiyano tamo king lagyo o Kristiyano tamong tuto? Kristiyano tamong king lagyo o Kristiyano tamo king tuto? Pakilawe yo po rin kasiping yung may nip na. Pakilawe yo po, pakikutang yung karela, Kristiyano tamo king lagyo o Kristiyano tamong tuto? Kaluguran kong kapatad, o ni sana ing sukat tamong tandanan kaniting Domingo. Sana kapamila taning pangabinyag tamo, biyayan tamo karing biyetamo, ing tune pang Kristiyano tamo. Kapamila tananing pamidapat tamo king gusto, ing pamanalakad tamo kung nano ing gusto at mayap, ban kanita ing Dios ya ing mag-ari king biyetamo. Kaluguran kong kapatad, nano ing hamon ke katamo. Gisingan tamo, karing sarili tamo, ing kamulatan, anong nukarin, ing ke katamong misyon at responsibilidad, pauli ning ke katamong pangabinyag, maragulyang maragul. Sana, oy ni ing sukat tamong lawen king biyetamo, ing maging Kristiyano, ing maging tutu, king panga Kristiyano tamo, emu kaya nikilub na ning pisamban, nune ang gapotang muli tamo at makisalamuha tamo, karing kayabe tamo, karing kekatamong pamilya. Kakadwa, Jesus kanu, kang Jesus kanu, ing iba tutuyang mi paligayan, uling mi pamintuan, ing kayang kaburian. Ulitan kaya po, Jesus kanu, kang Jesus kanu, ing iba, tutuyang mi paligayan, uling mi pamintuan, ing kayang kaburian. King Ebanghelyong dimdam tamo ing siwala ay bat king banwa, nga nang sasabi, ika ing anak kong pakamalan, mi paligayan kong tutu keka. May nga rin na mo waring sasabyan, naningiba kang Jesus, ka-proud ko naman keka, kabilib ko naman keka, masaya kong tutu para keka. Oy takanuing mekad nung igawan tamo kaniting panahon, mekad nung itranslate tayo kaniting panahon, mekad oy tayong buri ng sabyan, nitang siwalang ibat banwa, inyang mabinyagya i Jesus. Sa sabyanan ning iba kaya, kakuswelo ko naman keka, uling pinili mong mikatawan kang tao. Pinili mo ing makisawt ka karing tao. Kakuswelo ko naman keka, menusig ka king dibinong kapagnasan ko. Kaluguran kong kapatad, kaniting Domingo, king kekatamo pong kalendaryong, king kekatamong Santa Iglesia, o ini ing kapupusana ning Pasko. Nano ing buri nang ipayabot kay katamo. Kaniting aldo, pupupusa niya ning Santa Iglesia ing panahon na ning Pasko. Mayari na po ing selebrasyon na ning Pasko. We are challenged to live our Christian identity. That means a life pleasing to God, a life pleasing to God throughout the year. Aga nakake po ining metong sinabi na ning talasulat nga na pota kanung ding pastul mi balik nala karing karelang kawan pota kanung ding batwi ay ding anghel mi balik nala king banwa at ding ari me manuli nala karin niya pa mo magumpisa
ing kwento na ning Pasko. Karinya pa magumpisa ing obra na ning Pasko. Karakalda puring meging maganaka anyang panahon ning Pasko. Magumpisa niyang December 25, mekad o bayo pa December 25, ang ganyang mayaring bayong banwa, karakalda ring maganaka. Karakalda ring memye. Karakalda ring minabot kasaupan para karing ala. Sana, etamo mo maging maganaka, potang panahon na ning Pasko. Etaya mo babiyayan, ingke katamong pang Kristiyano, potang ating okasyon. Sana, biyayan taya ing pang Kristiyano tamo, agyang alina Pasko. Sana, agyang potang aldoldo, king pamibiyebya tamo karetang normal ayaldo, agyu tayang biyayan ing diwa na ning Pasko. Amen? Sana, kaluguran kong kapatad, kaniting aldo, tandanan tamo, ing Diyos, diri na nakatamong tune alimbawa nung makanano taya apaligayan kapamila tandaring dapat tamo. I Jesus, kingkeyang pamagmisyon, kingkeyang pamakiyagum karing tao, pe matulane ing ibang at syubanwa. Ikatamo, makanano tayang sukat apa matulan ing ibang at syubanwa, potang daraptan tamo, itang kaburyana para kay katamo. Potang daraptan tamo, ingkeyang buri, adaptan tamo para karing aliwang tao. Amen? Eko po migagan ka introduction niya pa ita. Hali po. Katataulian po, tandanan tamo, anting Kristiyano, ing tune tamong ulaga, makayamot yaking Diyos, aminunang migpaulaga ke katamo. Ing tune tamong ulaga, makayamot king Diyos, aminunang migpaulaga ke katamo. Pakitingnan po yung mga katabi natin. Sige, tignan nyo po sila, parang inaantok na ata. Pag-isabi nyo po sa kanila, mahalaga ka sa Diyos. Kaluguran kong kapatad, o ini ing masalang ikitamo king ebanghelyo ng San Lucas kaniting aldo. Dimdam tamo, anyang mibuklat ting banwa, sasabyanan ning ipa, kang Jesus, ika ing anak kong pakamalan, mipaligayan kong tutuke ka. O ini mo naman sana ing masala ng tanda ng tamo na papasyag na kekatamo, niting kapag masusyan. Ing balang metong kekatamo, maulagala king Diyos. Ing balang metong kekatamo, atin tamong ulaga king Diyos. Amen? O ita naman pala, maulaga tamongan pala king apong Gino. Inya pala, tamo malyaring sabiyan karing aliwang tao na alalang kwenta para kay katamo. Tamo pwedeng sabiyan karing aliwang tao na potang alanong abibye, asa saup kay katamo, alalang pakinabang kay katamo. Uling king Diyos, ikatamungan dirina nakatamong ulaga. Ikatamungan king matana ni nga pong Gino, pante-pante tamo mo. King pangabinyag tamo, ing banwa mi buklat yamu naman, at ing espiritu dintang niya kay katamo, at tinipaya ibat banwa, ban kanita, sabyana kay katamo ning Diyos, o ini ing anakong pakamalan. Kaluguran kong kapatad, tandaan tamo po, king panlalawe ni nga pong Gino, pante-pante tamo mo. Alang makwalta, alang kalulo. Alang biyasa, alang alibiyasa. Alang maputi, alang matuling. Kaluguran kong kapatad, ikatamungan, pare-parehas tamo mo, ulaga keya. Uling anak na katamo, uling iya ing minye, king ke katamong ulaga. Inya alang rason, ban kanita, ilele ring aliwa. Alang rason, ban kanita, kalingwan ding aliwa. Uling king Diyos, ing balang metong atin lang ulaga.
ding King Dios, ing balang metong mitmuya, King Pami paulaga. Amen? Talakad tamo po ngeni para King Pami pasyag, King kekatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang lubos mayupaya, linalang King Banwa ang pongyato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli King upaya ning banal na espiritu, mibayit kang nuan amaryang Virhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlong Aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos, igpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, bang mukum ka rin mabiyempong mga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Akapulungang Katolika, King Pamasamak ding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang Mering Mete, at King Bie Alananga. Amen. King kekatang binyag, itamo naman tinggap taya ing Espiritu ning Dios. Busan yung manalangin niya, karing puso tamo ban ipagkatiwala king iba, inyatong makapaligid kekatamo, at nga tamong sumabi, Ginu, ibayo mo kami king kekang Espiritu. Ulitan tayo po. Ginu, ibayo mo kami, King Kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginu, ibayo ne ing ketawan, ametwa uyab ning pamikasala. Manalangin taking Ginu. Ginu, ibayo mo kami, King Kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginu, ibayo no ring may binyag karing miyayaliwang iglesia, king mabayat dang pamagdulap, para king pamisan metong, manalangin taking Ginu. Ginu, ibayo mo kami, King Kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginu, ibayo na ing tetagan, ding malalawe mababa, ding alang direksyon na biye, ding milalako na pag-asa, paulining karelang kainan, manalangin taking Ginu. Ginu, ibayo mo kami, King Kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginu, ibayo no ring milako na panlasa king amano ning Ginu, at king tinape ning Eucharistia, at itamo mang makatipon keti, king lagyo ning Ginu, manalangin taking Ginu. Ginu, ibayo mo kami, King Kekang Espiritu. Baning Espiritu ning Ginu, ibayo na ing lugod ding hanggang alagad ng Yesus, king panawon ngeni, bangketa, maging makabuklat lagamat at puso, manalangin taking Ginu. Ginu, ibayo mo kami, King Kekang Espiritu. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan, manalangin taking Ginu. Ginu, ibayo mo kami, King Kekang Espiritu. Malugoday pa, papanatilyan mo kayang misasan metong king Espiritu, ban maging saksi na kami ning mamumong lub alugod karing sabla, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Triumph,
yakapin banal o ikpa. Ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karingkayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karingkayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, am mibubu para kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag taya ing misteryo ning kasalpantayanan. Ing kamatayan at pamayabli ng mebiyan ng anak mo, daraon miya kaiting tinapining biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipo na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari at Diakono, ding religyoso at religyosa, ading sablang tapat, susuyo keka, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at mananaing subling miye, ading sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puryan dakat paligayan, kapamilatanang Jesucristong kekang anak.
dakat parangalan, manggaman kingala nangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingala nangga. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na kayakatamo ning Ginoo. Das kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa pubabalik danding kaya kaming kasalanan, no nilawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan ag pangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. In kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Anting anak na ning Diyos, sipakita ka ring balang metong at metong ing tandaning kapayapan. Peace be with you po, kaya kayongan.
Orning ginotang Iso Kristo, ing makaibie tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, pakanan mo kami king tinape ay batbanwa, king mipnong kasalpantayanan, damdaman miyasa ing anak mo, at maging anak mo kami, king lagyo at king katutuan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Luklok kayo po sa guli para kanilang announcement. Umuna pong dili kay Banayng Santa Misa at inla pong meeting ng presidents o chairmen o chairwoman, women, ng ganaganang mandated organizations. Po. So magumpisa na kayo pong may pupulong bilang pamagsadya po at tama pong gawan dakalagawan king kakatamang shrine. Siguro, panay ko pong sasabihan, kailangan maging aktibo tamo king kakatamong kasalpantayanan. Idakeda kayo po karening mapilan sabihan tamong ministries, ang po pang activities. Ing plano po kanini, deng makapadurot keni, kailangan involved deng sarili da keng shrine. Pota, manibatan kayo kareng miyaliwang lugal, kay ba't deng makapaligid keni laman sisimba. Ita po kailangan deng makapaligid keni nung katolikula, pamuntalan mila po kanini. Kayo po neng misan deng sisimba keni ala tagaketi, pero sisimba la, malaut la, deneng haliwa keni ngakupin atutan lang may laman sisimba. Lipo, niya kailangan magobra, mag-apostolate tamo, puntalan tala. Kailangan miyabe-yabe tamong sisimba at susuyo kaya nga pong Ginoo. So kaiba na po ning Santa Misa netintang pulong. Kadwa, inyang mibay tamo, o itapuing birthday tamo. Inyang mibay tamo, meging anak da katamo rin kaya katamong pengari. Nyating birthday Inyang may binyag tamo, meging anak na katamo ning Diyos. Amen. So, ulitan kaya po niyang mibay tam, bait na katamo ning ima, o itang birthday tamo. At potang dalada kataking pisamban, pabinyag, o ita, meging anak na katamo ning Diyos. Kutang, sa ano pong mas maulaga, ing birthday o ing binyag? Binyag, kapilan po yung birthday yung. O, nung maulaga yung binyag, kapilan ko po may binyag. Ninong makibalo keng date na ning karelang pangabinyag. Arumetong yamo, adwa, lawin nyo na po, mas maulaga yung binyag nga, tampere, tamo balong kabilan tame binyag. Makarin. Nya, munta ko po kareng parokyayo ko na nitang baptismal certification Lawin yun nung kabilang ko may binyag. Ito po. So, assignment siya po ini. Pakibalwan nyo nung kabilang kayo may binyag. In birthday problema. Banwa-banwa pag celebran tayo. Pero yung pangabinyag tamo, mas maulagaying binyag uling meging anak na katamo ning Diyos. Amen. So ito po yung assignment yun Panintunan yung kapilan ko may binyag. Kaya kayo po dakal-dakala salamat hanggang manyamaning matudtud. Sinimba kayo. Kimpisamban maragul may bawas la rin sinimba. Uling marimla mi patudtud la. Nyay kayo po dakala salamat. May gising kayo para simba kayo. Kaya kayangan po, dakala-dakala salamat. Talakad tamo para keng final blessing, ing Ginoo mantabi kaya kayo. At kaya ka, Antimurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa daun tani, ing mission tamo magumpisana.
Salamat, King Diyos.